नेवा कला कौशल व प्रविधिया खेले अतिक कुशल ढका ना जागो जाति ख कला संस्कृति भेबिगु सोनिग थोए नेवा जातिया सृजना ख अथेहे कला संस्कृति व सभ्यताया भन्ना दुगु सोनिगले आपला नेवा जाति त बसोबास नावाया जंगु खनेदु थोए परम्परागत आतकन नेवा देश थिथि दिय जात्रायाना दियते त हे थगु बसे तया तान्त्रिक विधिगत पूजायागु व दियतेगु जात्रा व प्याखन याकावया जंगु दु जजलप्पा नेपाल च्यानल नेवया जाझ नेवा मसिका स्वयासना दिपी सकल सकमे फाजु मेजुपिन्त दुनुग्ल निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा यलया मल्लकालीन जुजु सिद्धि नरसिंह मल्लया क्या जुजु श्रीनिवास मल्ल वेक छम तान्त्रिक जुन ख छनु वेक न भैरव सहित अष्टमात्रिका देवी पि चक्रमण्डल देका यलया मुचुके दुने प्याखल ह्याचंगु अचम्मगु दृश्य थगु मगसे खंगु जुयाचन वेकया थोय मगसे महंगु आधार ठौँ तकना सञ्चालने वयाचंगु थुगु प्याख अतिकहे चर्चित प्याख न ख थुगु प्याखने थिथि देवी पिनित तान्त्रिक विधिगत थगु मेदुबिका प्याखल भेकिगु ख थुगु प्याख छिगु समाजे वैगु अस्त महाभय तरया नितिन लुइगु प्याख न ख थौए थुगु जाजो सजिमिस आश्विन शुक्ल प्रतिपदा अथिथैगु कौलाथो पारुनिसे कौलाथो एकादशी दितक मुहनी नखया छोले छिन्छनु यंक बिहा वैगु गणप्याख थुकिया त अष्टमात्रिका नाच न थ्यागु यै थोए विषय त कया तयार नगु छगु विशेष रिपोर्ट निवेदन नगुदु सयादिस मल्लकालीन जुजु सिद्धिनरसिंह मल्लयका जुजु श्रीनिवास मल्ल वेक छम तान्त्रिक जुजु न ख छनु जुजु श्रीनिवास मल्लया मगसे यलया मुचुके दुने अष्टमात्रिका देवी पि भैरव सहित चक्रमण्डल अथिथैगु चाकलाक्क चना प्याखल ह्याचंगु खन थजागु अजो चाइपुसे चंगु दृश्य थगु मगसे खंगु जुया जुजु थगु मगसया तात्पर्य सुख थकासी के नीति गा बाहाटवाया मधुसूदन ब्राह्मण व मेम गुवाजु कुलापात वज्राचार्य यात ल्याकुली बना थुकिया विषयले सल्लाह याना थगु मगसया अर्थ नेना दिल वेकपिन्छ थ पिनिगु ज्ञान ठुइका थोला तस्कहे बालागु व फिंगु मगसख थोछगु अष्टमात्रिका नाच ख थुगु नाच पिथन धासा राज्य वैगु अनेक अष्टमहा भए अतिथैगु मी ल फे पोखया भए राजा पाखे जुइगु भए पंच महातत्व पाखे जुइगु भए अथेहे भूत प्रेत पिचास पाखे मुक्ति व शान्ति जुइगु ख थया बिजात अथेहे जुया उगु इले निसे हे अथेथैगु नेपाल सम्मत 784 निसे हे यलदेया मुटवा कथा कया तगु गाबाहा उखुबाहा व नकबही सोंगुत वाल पालम्पा थुगु प्याख सञ्चालन यानावनिगु आदेश बिउगु ख वहे कथा प्याख सुचारू रूपमा न्याकेया नीति सोंगुटवाया साक्य व वज्राचार्य पिनिगु जिम्मे गुठिथे थगु जिम्मेवारी बिल बुकी याना राज्य वैगु अनेक अष्टमहा भए भूत प्रेत पिचास पाखे मुक्ति व शान्ति जुइमा थका कामना यासे थुगु प्याखने श्रीम जुजु श्रीनिवास मल्ल मेचोया राज पुरोहित कुलापात वज्राचार्य पाखे पञ्चताल बाजा थायागु व देवपे प्याख हुलेगु मुद्रा देखा बिल अथेहे अष्टमहाभय हटेना बिपि देव त जुया वेकपिन्त कडापि देव पथ भापिया तगु खनेदु थासा वेकपि थुगु यलनगर खेरे नाचंगु न खनेदु अष्टमात्रिका नाच्या त मेगु कथा गणप्याख न ध्यागु यै
तर थौकने ठुगो गण शब्द अपभ्रंश जुया ग प्याख जु वंगु ख थैगु न थापुदु गण प्याख थागु द्य पिनिगु सामूहिक प्याख ख अस्तमात्रिका देवी पिनित पी देवी या रूपे कया तगुदु अथे हेजुया यल नगरिया थिथि पीथे वेकपि विराजमान जुया जंगु खनेदु अस्त थागु जागु अथवा च्याम थागु ख धासा मात्रिका थागु मापी थागु ख अथे हेजुया थुगु प्याखने मु द्य कथ थिथि पीथे विराजमान जुया चौपी द्यपी अथे थैगु ब्रह्मायनी महेश्वरी कुमारी विष्णुदेवी बाराही इन्द्रायणी चामुण्डा वो महालक्ष्मी ख धासा भैरव महाद्यय छगु अंश ख भैरव महाद्यय अंश जुगु नीति थुगु प्याखने महाद्यय क्यापी कथ भैरव्य जम खमो गणेश व कुमार न खङ्के फै धासा नाप नाप द्वारपाल्य रूपे सिङ्गिनी व व्यङ्गिनी न खङ्के फै वेकपि बौद्ध धर्म अन्तर्गत वज्रयान सम्प्रदाय दुने लापी द्यपी न ख थथेयाना थुगु प्याखने मुक्क चिन्सोमा द्यपी खङ्के फैगु ख गण प्याख मोहनीय इले आश्विन शुक्ल प्रतिपदा निसे अथे थैगु कौलाथो पारु नलस्वा पिगु दि निसे कौलाथो एकादशीय दिन तक चिन्छनु यङ्क लुइकिगु प्याख ख थो छगु परम्परा न ख तर थौकने वया थो प्याख बुबाहा व उकुबाहा न न्यागु खनिमडु अथे जुया नक बहि तन जक दे दस निरन्तर रूप न्याका वया चंगु खनेदु तर लिपा विशेष कारणवश थुगु प्याख छु ए तक बन्धन जुगु ख अनलिपा विक्रमसम्म 2054 साले हाक्न सुचारु रूप थुगु प्याख न्याना चंगु दु थुगु प्याख लगभग 16 व नेद पुलागु प्याख ख थुगु गण प्याख मोहनी नखया नापाङ्गु दि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा अथे थैगु कौलाथो पारु नलस्वा पिगु दिन निसे एकादशी तक चिन्छनु यङ्क लिगेगु प्याख न ख थुगु प्याख सूर्य न्यव अस्तमात्रिका द्यपिनी थिथि पिथे वना द्य कावनेगु चलन्दु द्य कावने या नीति नलस्वा पि छनु न्यव निसे हे द्यपिनी अन्न ग्रहण याय मज्यु अथे थैगु कौलाथो अमाइ खुनु द्यपि सक्कसियान निची याना सखना लालुसी थेना मोलुया छेजा पिनिन सक्कसियान निची याना शुद्धगु लफिना द्य कावने या नीति कल जल तयार या मागु चलन नदु कल जोलले समेतया गोजासोङ्ग किसले द्यने गोगवे व थेबातया स्वा नैवेद्य जाकी एला ठो व फलफुलतया पूजा जोल तयार जुई पूजा जोल तयार जुई ठुङ्का द्य प्याख लुइ पिन्सहे अथेहे द्य पिन्सहे कल जोना वनिगु ख थथे कल जोने धुनिव सुया त न नवागु व लिफ न सुए मजु थका थया तगु दु थथेना द्य कावनी बले द्य या न्ह्यने व ल्युने निम मेपिन वने मागु चलन्दु द्य पिनि त सुनान मथि मथका थथे नप्प वनि गुयाई थथेना द्य कावनी बले कल नप नप द्य पिनि न्ह्याइगु खङ्गला न जनावने मागु खनेदु थोय खङ्गला या त द्य थ्या दिका पूजा याना हेगु याई थथेना विधिवत रूप द्य कावने या नीति सकल अस्तमात्रिका द्यपि थिथि पिथे वने गुयाई अस्तमात्रिका द्यपि क्रमशः थथेख सिङ्गिने शङ्खमूल पीठ भैरव हिरण्य वर्ण महाविहार्य मुलुखा गणेश हासपात सानेपा कुमार कुसुन्ती एकान्तकुना ब्रह्मायनी मालपुखु चोभार महेश्वरी मालपुखु चोभार कौमारी बालकुमारी मुद्य ल्युने चौमद्य विष्णुदेवी येप्पा बाराही ज्वागल तहतल चाकुपात इन्द्रायणी सानेपा चामुण्डा शङ्खमूल महालक्ष्मी स्थान लगनखेल अन्तिमे व्याङ्गिनी शङ्खमूल सकल अस्तमात्रिका द्यपिनी थपिन्छ जनावङ्गु कल थगु पिथे विधिवत पूजायाना किस्ले छाया गोजा छाया थोय गोजा मध्ये छग गोजा या त द्यय रूपे भापिया मेगु किस्ले छगले तया स्वा सिन जाकिन प्रमाण्य रूपे वय किस्ले तया पोचना हेमा थथेना लाना हगु किस्ली थोहे चाने नासा चुके द्यथ्या न्ह्यने वया थुके मन्त्र तया विधिवत रूप गुर्जु पिन्छ पूजा या गोयाई थुगु पूजा विधि नाप नाप सकल अस्तमात्रिका द्य पिन्छ गुरुमन्द तनहदने मागु न खनेदु जुजु श्रीनिवास मल्ल थहे तान्त्रिक जुगु नीति वेकन थगु शासनकाले थिथि पीठ देवी पिनित थगु तन्त्रय बल साला हया तगु ख
ठुगु प्याखने हालेगो चचामे या बोल्न जुजु थ स्वयं हे जया दिगो ख ठुगु चचामे थी दिपिनिगो रुपियाँ वर्णन या नातगो खनेदो धासा ठुके संस्कृत भाषा या प्रयोग जुगो खनेदो उली जक मगो ठुगु चचामे नाप ठुके छगु ताल न बिठ्याका तगो दु किया त पञ्चताल ध्यागो यही ठुगु पञ्चताले चिन्सोमा व्यक्ति त खङ्के फै थतेहे ताथाना बिजाइपी गुर्जु पिन्छ चचना हालाचङ्गो खङ्के फै ठुगु बाज इन्द्रलोक वगो ख धैगो जनविश्वास न दु थतेहे नाला सोने चरेया छु देङ व निसेहे ड्य जुइपिनि त नग बैटवाले तया विधिवत रूप गणप्याखया प्रशिक्षण बिगु यई थोय प्रशिक्षण या चोले यलया न्याख चोके चंगु नासा चुके निकटक किसले ते मागु खनेदो धासा लगभग नेनु यंक बिगु प्रशिक्षण या झोले सोनु तक चचामे या बोलिया आधारे व मेगु पेनु तक चचामे नाप बाजा थाना प्रशिक्षण बिगु यई द्य जुइ पिन्छ अथे थैगु द्य पिन्छ नला सोने छनु न्यव निसेहे निनु निचा द्यालाना द्य प्रति थगु आस्था व भक्ति तया वगु खनेदो थुली जक मखु गणप्याख सुरुजुगु दिनिसे कोचाइगु दिहि तकन देवतेस थगु मने दुने श्रद्धा व विश्वास तया निया निथ निची यागु बारे यागु पशुते त मथिगु छेंगु या छुन वस्तु त मथिगु व थ पिनिगु नियम पालन यागु आदि ज्यापु वंका वगु खनेदु थुली जक मखु प्रशिक्षणया अन्तिम दिने अते थैगु नलसोनी चरे छनु न्यव नासा द्यया प्रसाद काय थुंका अनलिपा अन्न ग्रहण मयासे द्यालाना चुने मागु खनेदु वेकपिनी नासा द्यथे चानेसिया पूजा सिदेका थन दनेको विधि पु वने थुंका अनहे नासा चुके दुगु बले बिगु न यई ठुली विधि पु वने थुंका तिनी वेकपिनी व्रत कोचाके या नीति प्रज्ञा वो ललना थोय वो ग्रहण या थुंका व्रत कोचाइगु ख थथे निनु निचा द्यालाइगु ज्या अपुमोजु अथेसान वेकपिनी मुहारे ने मास्ते वोगु व थाकुकु भाव छुन खने मडु थोछगु वेकपिनी मने जंगो आस्था व द्यया शक्ति हे ख थथेयाना प्रज्ञा वो कया वे ने सिधेव वेकपिनी अथे थैगु सकल द्यपिनी द्य व सपुना ख्वापा मुपुसे मिखा टिसिना प्याख लुया नल सोनी खुनु सुथेसिया प्रहरे नासा जुक पिहावैगु ख नासा जुक क्रमश न्याख जुक तापाहिती न्यालोखो नागबाहा वो खाछे जुया नागबही थेंका सुथेसिया प्याखको चाइगु ख छिपिन्सा सयासना दिगु ख मोहनी नखाया चले पिहावैगु गण प्याखया छगु विशेष रिपोर्ट आधा सा ज्याजले दिपाया इजु तेंगुदु दिपालिपा हकन थय विषय पुवंक रिपोर्ट सयादि फै उकी आयता पल्ख दिपा दिपालिपा छिकपिन्ता हकन छका ज्याजले लस्कु सेनाचना छिकपिन्सा सयासना दिगु ख ज्याझो नेवा मसिका जिमिस थौयागु ज्याझोले मोहनी नखया झोले पिहावैगु गणप्याखया छगु विशेष रिपोर्ट नेव्याचनागु ख आधा सा सयादिसा थोय विषय ल्यादनिगु रिपोर्ट कन थुकुनु हे बहनेसिया इले देवपिनी त पूजा फेकिगु न यई थुकु इले देवपिनी सकले नग बहितवाले छोलाको चनाचंगो खंके फई
वेक पिन्त अस्तमात्रिका द्यय रूपे भापिया विधिवत पूजा याना चंगो खनेदु थथेयाना गणप्याखया नापांगु दिने सरकारी पूजा फेकेया नीति यल महानगरपालिकाया मेयर चिरीबाबु महर्जनज्यू उपमेयर गीता सत्यालज्यू व यल उद्योग वाणिज्य महासंघ नाय कृष्णलाल महर्जनज्यू पाके सरकारी पूजा न्याका दिगु ख अठेहे जुया ठुगु पूजा या त विशेष पूजा कथा कया त गुदु थुकुनु हे दिने सुठेसिया इले नासा चुके बलिबिउमा दुगुया लाया त प्रसादीय रूपे ग्रहण यागु व फेनेगु न याई थतेही पूजा सामग्री कथा समेबो थिथि मरिचरी फलफूल ताउ व मेमेगु वस्तु त न खन्के फै थुगु पूजा ताहक तक न्याइगु ज्या पूजाया छोले न्याइपु छेलेया नीति देखा कायगु आचालुइगु आगम पूजा यागु चक्र सम्मत पूजा यागु परम्परा न्याकावया चोपी साक्य व वज्राचारी कुले दुने चोपी व्यक्तित्व जक थुगु अस्तमात्रिका प्याखने देवजुया प्याखन लुया नीति उपयुक्त खधका थया तगुदु थतेही विधिवत रूपमा पूजा भिगु ज्याको चाथुङका देवपिनी ल प्याखन सुरुजी देवपि छसी कथ लाइन ल प्याखन लुल्नु नगबै थास खाछे धलाजा पालखु पटको फुलखु जुजु मु चुके थेनी थन ल तुछि पञ्चताल बाजन पुयावंगो खन्के फै थतेहे थाय थासे देवपिनी त जुनेया नीति पासापिन खनेदु मुचुके थेनेम नापांगु दिजुया तलेजुया पुजारी विधिवत पूजा याना तस्कुसिया मागो खनेदु थुकिया नीति थन मुचुकया लुखानी हने पहिला तगुन खन्के फैथासा देवपे सकले चचाखेर जनेथुङका थन लिपा पुजारी छमछमेसित फलुना हगुन खन्के फै थुगु इले थन तलेजुन हने चंगु तग ग थाना ग प्याखया आरम्भ जुल थैगु संकेत न भिगु याई थतेहे फलुइगु क्रम सिधेव पुजारी भैरव याथ ताचा जोंका बलिपिया मु चुके दुकाई थजागु जोलागु दृश्य जिस लुम पम्चा दुकाई बेले न खन्के फै थुगु दृश्य खनाहे जिनेवा समाजे न पम्चा दुकाई बेले थथे या मागु चलन न्याका वगु खनेदु अथेहे मु चुके दुहावने म सकले द्यपे चाकलक्क फेटी ढुंका गुरुजु पिन्छ नित्य पूजा न्याकी थथे पूजा सिधेव देवपिनी त खुसिया या नीति गुरुजु पिन्छ प्याख भी मागु न चलन खनेदु गुरु श्री बन्धु दत्त गुरु श्री गुण दत्त सुचिरता गुरुमा व फर्से बौया प्याख न खन्के फै वेक गुरुजुपी मल्लकालीन इले ना जापी गुरुजुपी न ख थतेहे गुरुजुपिने प्याख सिधेव अनलिपा देवपिनीगो प्याख सुरुजी थुकिया त ब्रह्मरुद्र प्याख थका थ्यागु यई थुगु प्याखने भैरव सहित सकल अस्तमात्रिका देवपी चक्रमण्डल चुनालुइगु प्याख ख गण प्याख कोजाके या नीति लुइगु अन्तिम चरण या प्याख हे ब्रह्मरुद्र प्याख ख थुगु प्याख कोजाम देवपिनी फापा टोटीगु ख फापा टोटी बेले छमेसिया बुया देवपिनी टुटी बे मथ्युसे टोटे मागु खनेदु देवपिनी बा स्वर्गीय जुइगु ज्या देवपे सकले उच्च स्थानीय लागु नीति वेकपिन्त न्याप्ले हे स्वर्गीय तया देगु कथा ख मने दुने श्रद्धा व भक्ति तया हुले मागु थुकु गण प्याख मेमेगु प्याख स्वया अलग खनेदु हये कथा निहानी थ न्यानु यंक देवपि सकले नग बै ताले मुना न प्याख लुनु मु चुके दुहावनीगु ख थासा न्यानु लिपा अथे थैगु कौलाथो अष्टमी खुनु निसे थोक्रम भतिसा हिली सस्थिया दे खुनु निसे न प्याख हुला काते दबुले प्याख केनिगु यई थन दबुले न्यानु यंक हे प्याख केनिगु ख अथेहे फुलपाटी अथे थैगु कौलाथो सप्तमी खुनु वो कौलाथो दशमी टिकाय दे खुनु निनेशिया इले मु चुके दुने गण प्याखया विशेष प्याख कथा केनिगु प्याखया त पैसा थ्यागु यई थुकुनु देवपि सक्कसिया निजी याना ख्वापा पूजा याना मत बिगु यई थुकुनु अस्तमात्रिका देवपि छसे कथा निमन्यम प्याख लुगु खन्के फै थुकुनु गणेश कुमार याक याक व सिंगिनी ब्याङ्गिनी भैरव सोमेशिया प्याख न खन्के फै फुलपाटिया दिनस बहनिसिया इले काटी दबुली न थुगु प्याख खन्के फै तासा दशमी खुनु बहनी थुगु प्याख पिहा वगु खनिमदु अथेहे नवमी खुनु नकबै निसे न प्याख लुनु काटी दबुली थुगु प्याख केनिगु ख कनी खुनु अथे थैगु कौलाथो एकादशीया दिनस थुगु प्याख नकबै दबुली लिगुगु खनेदु थासा थुगु प्याख या त विशेष कथा बेलख थ्यागु यई थुगु दि गण प्याख या अन्तिम दि न ख थुकुनु
बनिसियाता ये तक थुगु प्याख न्याका जंगु खंके फै थुगु प्याख या त मातवा पैसा थ्यागु यई थुकुनु द्यपे जक मखुकी गुरु श्री बन्धुदत्त गुरु श्री गुणदत्त व सुचिरता गुरुमा व फच्ची बौया प्याख न खंके फै थुकुनु मातवा पैसा कोचा थुंका जोडी जोडी प्याख लुइगु खंके फै अथे थैगु अस्तमात्रिका द्यपी निम निम छसी कथा प्याख लुगु खंके फै असत्य निहने सत्य विजय जुगु कथा मोहनी बले थुगु प्याख पिथना तगु ख थैगु न थापुदु उलिसक मकोकी मोहनिया चोले थिथि पिथेवना द्यपिनिगु पूजा यागु चलन्दु गुज्या ग्रह दशा फ्याकिपी अस्त महाभयतरे याइपी पञ्चतत्व नियन्त्रण याइपी द्यपी कथा भापिया अस्तमात्रिका देवी पिनिगु पूजा यागु व प्याख केनिगु यानावया जंगु खनेदु थतेहे जोडी प्याख लुहि थुनिम गुरुजु बन्धु दत्त भैरव पूजा याना चोनि दासा थोहे इले गुरुजु गुण दत्त फच्ची बौद्ध त्रिलोक दर्शन याय नीति सत वनिगु खनिदु अतिकहे लिमलाम फच्ची बौ गुरुजु गुण दत्तया यक्कोहे अनुरोध लिपातिनी त्रिलोक दर्शन या नीति अथेथाइगु अस्तमात्रिका द्यबिनिगु दर्शन या नीति वइगु खनिदु थन दबुली बेकपिनी निमेश दथि ख्यालिना खन्के फैतासा थन आपन सोकुमी पिनिगु उपस्थिति न खनिदु थन लिपा गनेद्य कोप जुगु कथा वेक चातुगु खन्के फै वेक या त शान्त या त अस्तमात्रिका द्यपि सकले गनेद्य या परिक्रमा याना चाकलक्क प्याख लुगु न खन्के फै थन लिपा कासे पिनिगु प्याख न खन्के फै कासे तेस न्यालागु थे जागु थि ज्याजो तकेना सकसित न नेफुका जंगु न खन्के फै कासे पिनिगु प्याख धुनिम दिक पूजा या गुजा न्याइगु ख गण प्याख या मु प्याख या रुपे दिक प्याख या त कया त गुदु थुगु प्याख गण प्याख या अन्तिम दिन अथे थैगु कौलाथो एकादशी खुनु लुहिगु ख थोछगु बेलख या दुने लागु प्याख ख थुगु प्याख अतिकहे रोचक खनिदु थासा ठुकुनु गने दियन विशेष मुद्रा प्याख लुगु खन्के फै अथेहे भैरव चामुण्डा व बाराही या त क्रोधित द्यपी कथा कया त दुथासा ठुकुनु वेकपी अथे थैगु चामुण्डा भैरव व बाराहिया विशेष प्रस्तुति न खन्के फै भैरव्य नापाम कला चामुण्डा अथे थैगु कारी ख थासा लिपाम कला बाराही ख थुगु दिक प्याखने वेकपी नापनाप द्वारपाल्य रूपे सिंगिनी व ब्याङ्गिनी द्यपी न खन्के फै थुगु प्याखया छोले सिंगिनी दबदब थाना जंगु खनेदु थासा मेमद्य ब्याङ्गिनी ग थाना जंगु न खनेदु वेकपी अथे थैगु सिंगिनी सिंहया रूप ख थासा ब्याङ्गिनी ठुया रूप ख थुगु विशेष पूजा दिक पूजा भैरव कारी व बाराही या त पिङ्गु दिशा प्याख लुगु खन्के फै कारी व बाराही न जवै खवे जोना प्रसाद्य रूपे जाकी स्वा तय दुगु खोला जोना दगु खन्के फै थोहे जाकी स्वा तय या त भैरव नापा बाराही लाटे जोंगु कया पिङ्गु दिशा होलिगु ख थासा अनलिपा कारिया लाटे जोंगु कया हाकना पिङ्गु दिशा हे वला छैगु ख वेकपी अथे थैगु अस्तमात्रिका द्यपि सकल मनुष्य तेगु रक्षाया नीति जना बिजापी ख अथे जुया छिगो नगरे भूत प्रेत पिचास्त भावे मफेमा व चुन कथाया भए मवेमा थका नगर भाषी पिनिगु रक्षाया नीति थथेना व्याख्येन पूजा याइगु ख थुगु क्रमको सेव आ भैरव द्यपिनी त छसी कथा पात्र बिगु न खन्के फै भैरव दक्ले नापा गणेश कुमार या त पात्र बिगु ख थासा थन लिपा अस्तमात्रिका द्यपिनी त छसी कथा पात्र बिया हिगु ख अनलिपा सिंगिनी व ब्याङ्गिनी द्यपिनी त पात्र बि थुङ्का थुगु क्रम न पोचाइगु ख थतेयना पात्र बिगु छोले छगु बाखया रूपे कारिकोप जिगु कारण न सुलाजंगुदु अस्तमात्रिका द्यपिनी निया निथा हुलिगु ब्रह्मरुद्र प्याखने भैरव नापाम कला अथे थैगु कारी या त थ देक हे लिपाम कला अथे थैगु बाराही या त थापलाक्क परिक्रमा याइगु अथे हे दिक पूजा कायबले न पहिला पूजा बाराही के काइगु खसा पात्र बिबले सकले अस्तमात्रिका द्यपिनी त बि ठुङ्का अन्तिमे तिनी नापाम कला कारी या त बिगु ख थजागु हे थिथि कारण याना कारी त जाया कोप जुइगु खन्के फै अथे हे थगु त शान्त याय नीति कारी भैरव या त पिङ्गु दिशाली नायंका भैरव या त पिङ्की ठुङ्का तिनी कारी या त शान्त जुइगु ख
थगु त पूर्ण रूप शान्त जुई थुङ्का तिनी कारी भैरव याके पात्र कागो खनेदु थुगु पात्र या त दिक पूजा या प्रसाद या रूपे कया त गुदु पात्र बिगो ज्याको च्या थुङ्का दाङ्गिने बिहा वैगु ख नापा नापा बोक्सी तेस युक्को हे दुख बिगु ज्या उगु इले बोक्सी बिस्के छेया नीति दागिने बिहा वैगु ख थोए कथ थुगु प्याखने गुरुजु श्री गुणदत्त फत्सी बौ व माताजु खङ्की फै थथेयना दागिने प्याख सिदेव गुरुजु पिनिगो प्याख न खङ्की फै धासा पञ्चतालिया सूर्य देव पिनिगो ब्रह्मरुद्र प्याख न केनिगो ख थथेयना मोहनीय इले चिन्छनु यङ्क हुलिगु यलया गण प्याख पोचाइगो ख अथे नलसा पिगु छनुङव विधिवत रूप कया हगु द्य बेलखया कने खुनु अथे थैगु द्वादशीय दे खुनु द्य टोट वनेगु थका मन्त्र जोना कल तया थगु पिथे वना द्य टोट वनेगु न चलन्दु मल्लकाल निसे न्याना जंगु थुगु ग प्याख नाप ठेचोया गठु प्याख या न स्वापु खनेदु थुगु प्याख या त नवदुर्गा नाच न थ्यागु यै थुगु प्याख यल ल्यागु नाप स्वागु दखसिबे पुलाङ्गु प्याख न ख थुगु प्याख लिच्छवि कालीन जुजु मानदेव्या देगुद्य व मल्लकालीन तलेजु भवानी नाप स्वापु दुगु प्याख न ख थुगु प्याख दशमीय दिन निसे पुनिय दिन पेनु तक यल ल्यागु या मु चुके दुने न्याइगु ख युक्कुहे दानी हो निसे सञ्चालने मवगु गथु प्याख विक्रमसम्म 2075 साल निसे हाकन न्यागु खने दुधासा थुगुसी निसे यलया पटको दबुलिन थुगु प्याख विकिगु खनेदु अथेहे दशमिया दि खुनु निने मुचुके दुने गन प्याख केना जंगु इले थुगु गथु प्याख दुहावनकी ग प्याख पिहावैगु ख थोय मोहनिया इले पिहावैगु मेगु छगु जात्रा कथ खड्ग जात्रा न ख थुकिया त पाय जात्रा न थ्यागु यै अष्टमात्रिका प्याख धार्मिक ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परम्परागत प्याख न ख थुली अर्थपूर्ण व महत्व भेबिगु प्याख या त सदा न्याकिया नीति राज्य स्तर व सरकारी निकाय पाखे तिब बिमागु जरुरी खनेदु थथिजुल तासा गण प्याख व्यवस्थित व नियमित रूप न्याका यङ्के फैगु खनेदु सकुमे फाज मेजुपे सिक्पिन्सा सोया हेदिल राज्य भएको अनेक अस्त महाभय तरे या नीति लिगु प्याख गण प्याख या विषय त कया देखागु छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याजो नेवा मसिका छित गठेताल अथेहे थुगु ज्याजो छिक्पिन्स प्रत्येक बुधबार बनिस्या गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेछ निताइले व हक्न प्रसारण सोमबार सतेछ चिताइले नेपाल च्यानल मार्फत सोयादी फै वहे कथा थुगु ज्याजो छिक्पिन्स नेपाल च्यानल या युट्युब न सोयादी फै छुना कथया छाता सुझाव नीति सफो तयारी त इनाप्यासे ज्याजो पाखे जे अनुसाना भाया भनेको उजा फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयास्ना दिशा शुभ